Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'in wattabihim wa jami'il mu'minina amma ba'du. Puji syukur kita limpahkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat kepada junjungan kita Sayyidul Mursalin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hari Jumat yang penuh barakah ini, Jumat 3 Zulhijjah 1446 Hijriah bersama dengan 30 Mei 2025. Marilah kita berdoa untuk para pendahulu kita dengan membacakan surah Al-Fatihah. Semoga arwah almarhumah diampuni segala dosa-dosanya, dimaafkan segala kesalahannya dan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Al-hadihin niyah wa kul niyatin salihah wa nas'allahu ta'ala ay yukhaffifa anhum musiqal audar wa yurzuquhum aisatal abrar wa yarhamuhum wa walidina wa walidihim khassa wa amwatana wa amwatal muslimina amma la siyama ila janabil muassasil karim bihadal masjidil adim almarhum Sultan Mahmud Badruddin summa ila arwah almarhum Kiai Masagus Haji Abdul Hamid bin Kiai Masagus Haji Mahmud, almarhum Kiai Kemas Haji Abdul Adhari bin Kiai Kemas Muhammad Adhari, almarhum Syekh Abdul Somad Al-Falembani, almarhum Kiai Haji Abdul Aziz Siddiq Al-Hafid, almarhum Kiai Haji Ahmad Sadir Mustafa bin Kiai Haji Mustafa Malik, almarhum Kiai Gus Haji Muhammad Dan Syukri, almarhum Kiai Haji Yusuf Umar, almarhum Kiai Gus Haji Ahmad Zainal Abidin Naning, almarhum Kiai Haji Dahlan Sud Kandes Al-Hafidh, almarhum Kiai Gus Haji Ahmad Sajari, almarhum Kiai Haji Muhammad Harun Zain, almarhum Kiai Haji Abdullah Dawawi Idham bin Kiai Haji Anwar, almarhum Kiai Haji Muslim Ansori, almarhum Kiai Kemas Haji Yunus Al-Hafidh, almarhum Kiai Gus Haji Abdul Hamid Dangci, almarhum Kiai Kemas Haji Umar bin Kemas Haji Abdul Rahman, almarhum Kiai Haji Abdul Malik Tajuddin, almarhum Kiai Haji Muhammad Amin Adhari Kiai Cek Ming, almarhum Al-Ustaz Kemas Haji Ibrahim Umari bin Kiai Kemas Haji Umar, almarhum Al-Ustaz Kemas Haji Muhammad Salim Umari bin Kemas Haji Umar, almarhum Al-Ustaz Haji Ahmad Syukri Ahkab, almarhum Al-Ustaz Haji Muhammad Syekh Tayyib, almarhum Al-Ustaz Haji Muhammad Bunyamin Tayyib, almarhum Dr. Nas Kiai Gus Haji Jalaluddin, almarhum Kiai Haji Ahmad Taufik Asnuri bin Haji Hasnuri Rayani, almarhum Kiai Gus Haji Ahmad Nawi Denci Al-Hafidh bin Kiai Gus Denci, almarhum Haji Eka Rasya binti Haji Sanur bin Said, almarhum Raden Haji Ali Amin, almarhum Siti Hawa binti Ahmad Kardi, almarhum Syekh Jamak bin Syekh Abdul Quraisin, almarhum Haji Jalaluddin, almarhum Kemas Nang Uti Abu, almarhum Syekh Ahmad Syekh Abu Bakar, almarhum Kiai Gus Haji Abdullah Mas'ud, almarhum Kiai Gus Muhammad Damdam, almarhum Al-Ustaz Dr. Anas Haji Ahmad Ansari Madani bin Haji Madani, almarhum Al-Ustaz Dr. Anas Kiai Haji Mal'an Abdullah, almarhum Al-Habib Ahmad bin Syahab Sahibul Turbah, almarhum Al-Habib Segab bin Muhammad bin Syahab, Al-Habib Ali bin Ahmad Al-Habsyi, Al-Habib Alwi bin Ahmad Bahsin, almarhum Syarifah Nur binti Din Bahsin, almarhum Syarifah Sunus binti Muhammad Al-Munawwar, almarhum Syarifah Fatimah binti Hasan Al-Habsyi, almarhum Al-Habib Husin bin Agil Al-Munawwar, almarhum Asyid Al-Fahmi bin Husin Al-Munawwar, almarhum Asyid Muhammad bin Husin Al-Munawwar, almarhum Syarifah Intan Salama binti Al-Munawwar, almarhum Raden Haji Arifai, almarhum Raden Haji Ali Amin, almarhum Zulkarnain Kurdianto bin Tadu Tugijanto, almarhum Zulkarnain Kurdianto bin Datu Tugijanto, almarhumah Nyimas Fatimah binti Kemas Abdul Qadir. Summa ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin arrahmanirrahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hamid. Summa ila arwah almarhum Haji Tisnayan
Tisnayati binti Hamid King. Bismillah hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyyati kiramil Fatihah. Ini be aja dia. Farhan. Farhan nih. Langsung Farhan nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin Jamaah Jumat rahimakumullah. Berikut laporan keuangan Yayasan Masjid Agung Palembang. Kas dan tabungan Yayasan Masjid Agung Palembang. 1. Kas. Saldo kas pertanggal 21 Mei 2025 sebesar Rp15.292.423. Penerimaan kas pertanggal 22 Mei sampai 28 Mei 2025 sebesar Rp9.217.000. Hasil kota amal Jumat dan rawatib sebesar Rp19.193.500. Tarik tunai tabungan Yayasan Masjid Agung Palembang sebesar Rp100 juta. Setoran bidang pendidikan Yayasan Masjid Agung Palembang sebesar Rp28.850.000. Jumlah penerimaan kas sebesar Rp172.552.923. Pengeluaran kas pertanggal 22 Mei sampai 28 Mei 2025 sebesar Rp62.337. Jumlah saldo kas pertanggal 28 Mei 2025 sebesar Rp110.215.923. 2.
tabungan Yayasan Masjid Agung di bank. 1. Operasional yayasan sebesar Rp290.866.641. 2. Pembangunan sebesar Rp11.321.897. 3. Pendidikan sebesar Rp17.758.131. Petugas sholat Jumat 3 Zulhijjah 1446 Hijriah bersamaan dengan 30 Mei 2025. Qari yang terhormat Al-Ustaz Fitriadi SPDI, Muazzin Al-Ustaz Ki Agus Fahrul Razi Amanci, Muraki Al-Ustaz Abdul Ghafur SAG, Khatib Al-Mukarram Al-Ustaz Al-Habib Gasim Abdullah Al-Kaf SAG, Imam Al-Ustaz Haji Muhammad Farhan Sulhani SPSI Al-Hafidh. Tausiah Subuh Ahad 5 Zulhijjah 1446 Hijriah bersama dengan 1 Juni 2025. InsyaAllah akan disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Andes Raden Haji Muhammad Zaini Halim SHMHI. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia nama Nyimas Fatimah binti Kemas Abdul Qadir atau C. Inten, umur 70 tahun, alamat Jalan Faki Jalaluddin, Lorong Masjid Agung, nomor 195, RT 05, Kelurahan 19 Ilir, Palembang. Dikebumikan pada hari ini Jumat 30 Mei 2025. Disolatkan di Masjid Agung Palembang, di pemakaman di TPU Puncak Sekuning. Kami mohon kesediaannya para jamaah sekalian ba'da solat Jumat untuk mensolatkan jenazah. Dengan imam solat jenazah Al-Ustaz Haji Muhammad Farhan Sulhani SPSI Al-Hafidh. Kami informasikan kepada jamaah sekalian, demi kekhususan kita bersama dalam menunaikan ibadah solat Jumat, ketika hendak memasuki masjid atau berada dalam masjid, apabila khatib sedang berkhutbah, bagi yang menggunakan handphonenya diharapkan untuk tidak mengaktifkannya. Kami ulangi lagi, demi kekhususan kita bersama dalam menunaikan ibadah solat Jumat, ketika hendak memasuki masjid atau berada dalam masjid, apabila khatib sedang berkhutbah, bagi yang menggunakan handphone diharapkan untuk tidak mengaktifkannya. Untuk menjaga kebersihan dan kesucian masjid, sepatu, sandal kami mohon agar dititipkan di tempat penitipan atau dimasukkan ke dalam kantong plastik. Demikian dapat kami informasikan. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima semua amal ibadah kita. Amin ya Rabbal Alamin. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lil fuqara'i alladhina uhsiru fi sabilillah
احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فمن جاءه موعظة من
فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العلي العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله.
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Sebentar lagi khatib akan menyampaikan khutbahnya. Berkenaan daripada itu, mari kita simak sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qulta li sahibika ansit wal imamu yakhutubu yaumal jum'ati faqad laghawt ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah, yang artinya sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, melarang kita berkata-kata, baik perkataan itu menyuruh orang lain diam ataupun bentuk perkataan lainnya pada saat khatib sedang menyampaikan khutbahnya, maka orang yang berkata-kata tersebut pahala Jumatnya akan menjadi kurang sempurna, bahkan sia-sia. Oleh karena itu, marilah kita diam, tekun serta khusyuk dengan hati yang menerima. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmatnya kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين وارض عنهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه الذي تمسكوا بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم. Masyarul hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang memberikan kepada kita nikmatul iman wal Islam, sehat wal afiat, nikmat waktu dan umur sehingga hari ini tanggal 3 Zulhijjah 1446 Hijriah kita masih diizinkan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah salat Jumat. Ini merupakan waktu yang terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumul Jum'ah dan berada di bulan Zulhijjah. Maka manfaatkan waktu-waktu dan kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh Allah. Jangan kita biarkan hilang begitu saja. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadisnya mengingatkan kepada kita semua, man futiha lahu babun minal khair falyantakhidhu fa innahu la yadri mata taghluqu anhu. Kalau Allah berikan kita kesempatan umur, kesempatan waktu, kesempatan kesehatan, diberikan rezeki, manfaatkan untuk diabdikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak tahu kapan kesempatan itu akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyarul hadirin, selaku khatib pada kesempatan ini, saya mengajak kepada diri saya dan kepada kita semua, mari kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Takwa dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa di dalam pengertian imtithal awamirillah wajtinabu nawahih. Menjalankan segala apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Sungguh kebahagiaan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan diberikan Allah kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan bimbing dan selalu diberikan jalan keluar dari setiap permasalahan kehidupan yang ia hadapi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan mereka rezeki dari jalan yang mereka tidak duga-duga. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapapun yang bertawakal kepada Allah, selalu berserah diri kepada Allah, innallaha baligha amrih. Sungguh Allah akan menyampaikan hajat-hajatnya. Qad ja'alallah likulli syai'in qadra. Semua kebaikan dan keburukan bermuara dari Allah Subhanahu wa taala. Fa ya ikhwani rahimakumullah. Saat ini kita berada pada tanggal 10 hari pertama. Kita berada di 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Selain termasuk bulan haram, bulan yang dimuliakan Allah, bulan ini pun dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi bulan pelaksanaan ibadah haji. Sebagaimana Allah sebutkan al-hajju ashhurum ma'lumat, bahwa bulan Zulhijjah ini adalah hari yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk memperbanyak amalan-amalan baik, memperbanyak zikrullah, memperbanyak untuk berpuasa, memperbanyak sedekah, berbakti kepada orang tua. Bagi mereka yang meninggal, kita ziarahi kuburnya, memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak bersolawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, melaksanakan salat-salat sunat, memperbanyak istighfar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking mulianya hari-hari yang saat ini kita lalui, 10 hari bulan Zulhijjah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal fajr walayalin ashr wasyaf'i wal wat. Demi waktu fajar, demi 10 hari pertama bulan Zulhijjah, dan demi yaumul arafah.
Ma'asyiral hadirin, baginda Rasul pun mengatakan di dalam sebuah hadisnya, ma min ayyamil amalus salih fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam, yakni ayyamul hashr. Tidak ada hari, tidak ada amalan yang paling dicintai oleh Allah kecuali hamba-hambanya yang melakukan kebaikan-kebaikan, amalan-amalan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Qala ya Rasulullah, walal jihad fi sabilillah. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah lebih mulia dari berjihad di jalan Allah? Dijawab oleh Rasul, qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malih falam yarji min dzalika bi syai'in, rawahul Bukhari. Dikatakan Rasul, orang yang beramal di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini lebih mulia dari jihad fisabilillah, kecuali dibanding mereka yang keluar di jalan Allah dengan dirinya, dengan hartanya, dan pulang hanya tinggal namanya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, di bulan Zulhijjah ini juga ada satu hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di sepanjang tahun, yaitu tanggal 9 Zulhijjah atau dikenal dengan Yaumul Arafah. Hari itu adalah hari di mana umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melebur dosanya, sebagaimana disabdakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara untuk kita melebur dosa di Yaumul Arafah di 9 Zulhijjah, Rasulullah mengatakan, siyamu Yaumul Arafah yukaffirus sanatil madiyah wal baqiyah, rawahul Muslim. Puasa di hari tanggal 9 atau di Yaumul Arafah menghapus dosa-dosa kecil 1 tahun yang telah berlalu dan 1 tahun yang akan datang. Di dalam hadis lain Rasul mengatakan, ma min yaumin aktsaru min ayyutiqallahu fihi abdan minan nar min yaumi Arafah, rawahul Muslim. Tidak ada hari yang Allah membebaskan hambanya dari neraka sebanyak di Yaumul Arafah. Maka di Yaumul Arafah nanti, kalau Allah panjangkan umur kita, banyak-banyaklah kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maruya syaitan yaum huwa fihi asgharu wa adharu wala ahgaru wala aryadu minhu fi yaumil Arafah. Maka tidaklah setan terlihat lebih terhina, lebih terusir, lebih ternista, dan lebih marah, yaitu di Yaumil Arafah. Hari Arafah adalah hari yang mustajab untuk kita berdoa. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadisnya, afdalud du'a Yaumul Arafah wa afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Rasulullah mengatakan, doa yang paling utama adalah doa di Yaumul Arafah. Maka sebaik-baik zikir bagiku adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ma'asyiral hadirin, selanjutnya di 10 hari pertama Zulhijjah ada malam namanya Lailatul Nahar, atau dikatakan dengan malam Idul Adha. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam sebuah hadisnya, doa dikabulkan oleh Allah pada 5 malam. Malam Jumat, jangan sia-siakan malam Jumat untuk selalu memohon kepada Allah. Malam Idul Adha yang akan kita jelang, manfaatkan sebaik-baiknya. Malam Idul Fitri, malam pertama bulan Rajab, dan malam nisfu Sya'ban. Maka perbanyaklah berdoa di malam Yaumun Nahar, Lailatul Nahar, atau malam Idul Adha. Selanjutnya 10 Zulhijjah yang merupakan hari Nahar, yang merupakan Idul Adha, juga merupakan hari dimuliakan Allah untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan melaksanakan salat Idul Adha dan mendengarkan khutbah.
Ini sangat dianjurkan Nabi SAW. Kemudian bagi yang mampu untuk dapat melaksanakan penyembelihan hewan kurban, karena hal itu merupakan perintah langsung dari Allah. Fasholli li rabbika wanhar, maka dirikanlah salat karena Allah, karena Tuhanmu, dan berkurbanlah. Dalam hadis Rasul SAW, Rasul mengatakan, ma min amali adamiyun min amali yaumin nahar ahabba ilallah min ikhraqid dam. Rawahul Hakim. Tidak ada amalan manusia yang lebih dicintai oleh Allah untuk dilakukan di yaumun nahar, di Idul Adha, melebihi amalan mengalirkan darah kurban. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Man futiha lahu babun minal khair falyantakhidhu. Manfaatkanlah apa yang diberikan Allah saat ini. Semoga kita dapat memanfaatkan kesempatan ini, kesempatan umur, kesempatan waktu yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai persembahan nanti untuk kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita siakan umur kita, jangan kita sia-siakan hari-hari kita, jangan kita sia-siakan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika kita menghadap Allah, kita tidak menjadi hamba yang rugi sebagaimana dikatakan oleh Allah, wal asr, demi masa, demi waktu, demi umur yang diberikan Allah kepada kita saat ini. Innal insana lafi khus, sungguh manusia selalu dalam keadaan kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali yang tidak rugi mereka yang beriman. Yang beriman yang bagaimana? Wa amilus shalihat, melaksanakan perintah-perintah Allah. Wa tawasau bil haq, wa amilus salihati wa tawasau bil haq, mengajak kepada kebenaran. Wa tawasau bis sabar, dan mengajak kepada kesabaran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, arsalahu basyira wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin sayyidil awwalina wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi alladhi tamassaku bi sunnatihi wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa lazimus salata ala khairi khalqi alaihi salatu wassalam. Faqad amarakum Allah bidzalika irsyadan wa ta'lima wa ijlalan lin nabiyhi wa ta'zima. Faqad qala Allah ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil awwa wa ala alihi wa sahbihi wa wala warda anna أرضى الله عن أصحاب رسول الله ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وغافر الذنوب والخطيئات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم وعافنا والمسلمين، اللهم سلمنا والمسلمين، اللهم سلمنا والمسلمين واكفنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين. اللهم انصر أمة سيدنا محمد، اللهم أصلح أمة سيدنا محمد، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم انصر أمة سيدنا محمد في فلسطين، اللهم انصر
وانصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وعافنا والمسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في أسمائنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابلين لها وأتمها علينا. اللهم اهدنا بهداك ya Allah, berikan kami hidayah dengan hidayah petunjukmu. Waj'alna mimman yusari'u fi ridhak, jadikan kami ya Allah hamba-hamba yang cepat menuju keridhaanmu. Wala tuwallina waliyan siwak, jangan kau jadikan kami hamba yang menuhankan sesuatu selain daripadamu. Jangan kau jadikan kami hamba yang menuhankan harta. Jangan kau jadikan kami hamba yang menuhankan kedudukan. Wala taj'alna mimman khalafa amraka wa asak, jangan kau jadikan kami ya Allah hamba yang selalu lalai dan selalu bermaksiat kepadamu. Allahumma la tada' lana dzamban illa ghafarta, ya Allah jangan biarkan diri kami penuh dengan dosa kecuali engkau ampuni ya Allah. Wala hamman illa farrajta, jangan kau biarkan kami hidup dalam kesedihan kecuali kau gantikan dengan kegembiraan. Wala maridan illa syafaita, jangan ada penyakit pada diri kami ya Allah, baik itu penyakit zahir ataupun penyakit batin, kecuali engkau sembuhkan. Wala aiban illa satarta, jangan ada aib kekurangan pada diri kami kecuali kau tutupi. Wala hajatan illa qadaitaha ya rabbal alamin, tidak ada hajat-hajat kami ya Allah di hari yang penuh dengan keberkahan ini kecuali semua engkau kabulkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'alu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Qamahadana صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ربي أعوذ بك من همزات الشياطين. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن
عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الحمد لله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
الله أكبر. سبحانه سبحانه. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر. سبحانه سبحانه. الله أكبر. إني ونحمني واهدني. الله أكبر. الله أكبر. التحيات أشهد أن لا إله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم نعوذ بك يا مقلب القلوب. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق ومن شر النفاثات في العقد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي الله يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي الله يا لطيف يا وافي الله يا كريم أنت الله يا هو لا إله إلا الله إله إلا الله موجود لا إله إلا الله
المقصود لا إله إلا الله لا إله الله عظيم لا إله إلا الله دائم إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغاية من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا واغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما يريد. أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعلنا وذريتنا وأهلنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل القرآن ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير وأهل النسيان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.